Planinarsko društvo Runolist iz Jagodine zajedno sa Planinarsko-smučarskim društvom Javorak iz Paraćina poveli su svoje najmlađe članove na jedan vrlo lep izlet protekle nedelje. A iako nam se bliži zima, gle čuda, novembarski dan je više ličio na letnji. Za one koji vole prirodu, nema lepšeg scenarija. Izlet je obuhvatao osvajanje vrha Baba na 675 metara nadmorske visine, obilazak manastira u Lešiju i na kraju silazak u planinarski dom Đorđe Živković na Grzi. Oko stotinak prevashodno mlađih planinara je iskoristilo lep dan za obilazak ove turističke destinacije koja, istina, tek treba to i da postane. Postoji jedna grupa entuzijasta ovde u selu i jedan broj iz Plane. Lešije nije veliko selo, pa tako da je recimo grupa od 7-8 ljudi koji su entuzijasti i koji redovno izlaze na Babu, nije mali broj. Ovo je već četvrta akcija da Planinarsko-sportsko društvo Javorak iz Paraćina u saradnju sa nama iz sela organizuju grupe iz cele zemlje, iz cele Srbije, dolaze ovde, imaju planinarsku turu na Babi. Kažem, maltene već postaje tradicionalno 4 puta za godinu dana, pre toga nikad niko nije dolazio organizovano. Ozbiljna je stvar i mi krećemo ka tome da i Lešije i planinu Babu i manastir u Lešiju promovišemo kao jedan od najznačajnijih turističkih potencijala opštine Paraćin. U planu su nešto će možda biti ove godine, nešto sledeće, rađenje staza, markiranje staza po celoj Babi, nešto je već urađeno, dobar deo staze je markiran, treba očistiti još neke staze, izmarkirati ono što je preostalo i dalje raditi na promociji tog našeg potencijala. U ovom delu Srbije najpopularnija destinacija planinara je Rtanj, tako da se činilo da su Lešije i planina Baba pomalo zaboravljeni. Zadnja akcija ove godine Planinarskog kluba Runolist u saradnji sa Javorkom iz Paraćina, najmasovniji pohod na Babu. Najmanje posećena destinacija, jednostavno svi idemo za Rtanj, svi idemo ka istoku i samo prolazimo pored, a to jednostavno ostaje tu negde neprimećeno, mada se potvrdilo danas da je to jedna dobra destinacija koja pruža dosta mogućnosti za izletništvo i planinarstvo. Naime, najmasovniji pohod preko 100 planinara i smatram da je ovaj dan jednog velikog uspeha što se tiče planinarstva u samom naselju Lešije i Plana. Verujem da imaš utiske drugih koji su, makar nekoliko njih od tih 100 koliko su danas bili ovde, kako se oni osjećaju? Neki su verovatno prvi put ovde. Pa mnogi su prvi put ovde, naime skoro celoj grupu je prvi put da odlazi na Babu, ljudi nisu verovali da pruža takve mogućnosti, da jednostavno ima takvih pogleda i da ima i jednu dozu zahtevnosti, pogotovo što se potvrdilo u silasku ka manastiru, tako da sve u svemu cela grupa je oduševljena svim što smo videli danas. Saradnja između Runolista i Planinarsko-smučarskog društva Javorak traje već neko vreme, međutim plan je da se u narednom periodu ona i proširi. Ali ipak najlepši utisak ili osjećaj kad, ne znam, kao danas, na primjer, na Babi imamo troje mališana od 7-8 godina, znači koji su prošli jedno pešačenje od 3,5-4 sata, bili prezadovoljni i uspešno prošli cijelu akciju. I kad vidite njihov osmeh na licu, znači to donosi pravo zadovoljstvo i sigurno dolazi neki nov broj njihovih drugara u planinarsko društvo. Pa evo, danas je otprilike po nekim procenama, nismo tačno prebrojali ljudi, ali bilo nas je stotinak, znači na Babi. Krenuli smo iz Plane, ispenjali znači malu Babu, posle vrh Babe koji se nalazi na 675 metara nadmorske visine, sišli u Lešije, obišli manastir, na Grzi